Эхеримжи қара Қасым Хурин телевидениеде райондин ахалирин яшайыш доланажатын шартар хөрер қилет хузвай аваданла мишунин херекатар райжуни сталуқарна сашмуд репортаж тухана. Ихтин колақчына гележекдани давам қида. Цыргудлай августис чи студиядин съемочный группа юнисталрин хуре мюрткюрзавач кадалхана. Хурин администрациядин Қилселим Казимова чунгавурда турвал, ина хурин қубудикай турба гютиди хунис келигна күчедин мюр алайчка гюти ханвай. Икарди ахалирис ва автомашинерин херекатрис қолайсыз үлер арадалғизвай. Алай вақтунда хурин ахалирин талабын олди мюр харқи қуынин кола харқилет хузва. Икар патал залан техника, кран ва хурин устарин сажерге карди кутунва. Физвай кола храл хурин ахалири шадвалзава, ва чпин разивал халурзава. И хатачкая капул мазучис вақтунда düzdür zalaqsuor vakla çoda kolaqlar ziya çıxa uçi chansara uç hamisha ikti kimbi kolaqar arab qudda ülke hol hamisha söz uçi xamurra sana chansara çpi eti kimbi kolaqar orada ucuz çpi Генам her koyun kanalma chansara Гюринлай чи студиядин съемочный группа Қасым Хурини цихурин арадавай Великан фучрадай пекарнидин паттавай фенвай тротуар харқи ватикюр қизвай чикадал фена. Кола харфизвай чикадал муниципальный райондин қил Нариман Шамсудинович Абдулмуталибов, райондин администрациядин қилин садлай заместитель Лацис Абидинович Аруджев ва саджерге райондин администрациядин жавабдар қулучияр атана. Абру инал кола харфизвай алар ахтармишна. Устарик ва пешикарик калас сөхбет арауна. Эцигунар физвай колахар веревер аурдала гюхунис муниципальный райондин қили тротуар эцигунин колахар вақтун олди ақазарун талабна. Ва райондин меркездин гелешек фикирда қуна тротуар вад метридин харқи авунин мумкин вилер жағурун истемишна. Дғоридани хурин вияр район эхлияр ва мухманар патал харқи фиряхрек райондин ции Рикел аламықтай яржуни селқеда.